ушул жерден мына башталат. Ушул жерден башталат. Бул жактан эмени атабыздын эстелигин монун ичине коебуз. Бул жерде сквер болот. Бул жерге сквер болот. Ооба, сноско кетет. Ушул жерге атабыздын эстелигин коебуз. Ооба, эстелигин коюп, кичинекей чакан сквер кыла. Көрсөтейин ана тандаган. Кеш көчүрмөбүз. Мына вариантка токтодум. Бос унагы. Китабын уштап отур экен, каламы, мына неси де келет экен, бет албетине. Мына такыясы адеми. Осы вариантка токтодум. Биз азыр дагы бир эки вариант жасайбыз. Анда сиз менен макулдашабыз. Макулдашабыз дагы сиз кайсы вариантка макул болуп токтосоңуз ошол вариантты жасайбыз. Жакшы. Мына Кудай кааласа ушул жолду азыр мынакей жаңы бүттүк. Мына тротуарлары калды. Зеленый зонасы калды. Кудай кааласа бул жерде жол жок болчу. Бул жерде жол жок болчу. Тиги погрузчик турбайбы? Ошол жерге чейин жол болчу, нарагы жол жок болчу. Биз до конца пробивать этип ачтык, мынычы. Бул ушул бойдон тияка эме жака түшөт. Кеңейттиңиздер. Кеңейттик, ооба. 3-категорияда жол болду, 4 калышты. Bir күндүн ичинде тагы да бир экинчи үлкөн чоң жаңалыкка кездешип отурбуз. Ол мынау өздөрүңүз көрүп турган бурунку бир шагын көчө толук жөндөөлүп, кеңейтилип, асфальтталып, мынау касиеттүү Сүлеймен табынан баштап қаланың экинчи четине дейинги үлкөн чоң көчөнү биздин казактын зор акыны быйыл 180 жылдык мерекеси тойланып жаткан Абай Куланбайұлының атына берилип жатыр экен. Мен осы Қазақстанның Ош қаласындағы бас консул ретінде өзімнің атынан, мемлекет басшылығының атынан, қазақ халқының атынан қала басшылығына, Жеңісбек Шермановичке, Оштың қала тұрғындарына терең ризашылығымды білдіремін. Екі еліміздің бауырластығы, достығы жалғаса берсін, мәңгілік бейбітшілікте, татулықта өмір сүре берейік. Көп рахмет. Ош шаһарда академия judayam tarixiy voqea bo'lib o'tyapti. Mana hurmatli shahar meri Jensbek Shermatovich qarorlariga binoan mana diplomatik shahar. Bu hozir aytishdiki, Qirg'iziston tarixida o'zi birinchi marta ekan. Mana Osh shahri. Mana ko'rib turibsizlar, Osh shahri kundan kunga mana chiroy ochib, o'zgarib, yaxshi bir rivojlanib bormoqda. Endi Jensbek Shermatovichning aytganidek, mana shu tez oylarda, yillarda mana shu Osh shahri Markaziy Osiyoning eng bir rivojlangan, ko'zga ko'ringan shaharlari qatoridan o'rin oladi. Va albatta biz mana shu qo'shni mamlakatlarda, qo'shni mana bizga bo'lgan shaharda bo'layotgan o'zgarishlarni ko'rib faqat quvonamiz. Yana bir bora tabriklayman. Juda ham katta mana bugun tadbirlar bo'lib o'tmoqda. Mana shu ko'chaga mana qozoq shoiri Abay Kunanbayevning nomi berildi. Undan oldin biza 1,5 oy oldin mana Osh shahrida Alisher Navoiy haykalini ham tantanali ravishda ochdik. Albatta bu qilinayotgan ishlar ikki mamlakat o'rtasidagi mana O'zbekiston va Qirg'iziston va Qozog'iston o'rtasidagi aloqalarni yanada mustahkamlaydi. Qanchalik o'sha qo'shni mamlakatlardan, Qozoq mamlakatidan, O'zbek mamlakatlaridan chiqqan insonlardan bizni shunday ko'chalarga qo'ysak, janag'i bizning do'stligimiz nimadaga yaqin bo'ldi, nimadaga bir tuğanlık mamlakayız, diplomatiyat mamlakayız, soda ekonomika mamlakayız da bundan da önübetke olayım. Qancha kunda açılıp turadi shunda? Bunu Xudoy qalasa ertaga machamiz yo'ldi. Biroq Tetyaqda o'sha Abay Qulonbayev otamizni esdaydigan skver bitirgunga yerda bir 20 kun bir oy vaqt ketdi, o'shani bitirdim, bir o'tib ochamiz. Diplomatiyalik shartcha bo'yicha ya achab diplomatiyalik shartcha Xudoy qalasa endi al bizning missiya bitdi hozirdachi. Biz o'sha yerga tegrab to'sib beramiz, planlarni chekib beramiz. Anan o'sha bular o'zlari qurishadi, anachi biz zemen uchastka ajratib beramiz bo'ldi. Ato hozir bularchi bunday razbrosda Qozog'iston o'zincha jana jeke menchik uylarda olib arendaga olishadi. O'zbekiston konstitutsiyasi тоже jeke janag'inday kishilardan arendaga olib o'tirishadi. Azma diplomatiyalik shahar bo'lsa, o'sha bardigi 5 shaharchaning ichida bo'ladi-da. O'shalar tirchiq bo'ladi. Rahmat jo'm.